Hello guys, nato tona phaikam phangkam tuk channel lo khetini bob do khe chongnai leina tini khe chong chini Google AdSense account no breakie address verification khewnai ba chini Google AdSense pin no chong breakie verification khenai aboma process lo se tini chong bob diwa nai leina khena rok bangma bro adale sia khe ong tongmayo breakie chong chini Google AdSense verification khenai address verification breakie khenai abu joto su process lo no khaboni bob pandao khe tini ano no bob dio so live process no yeri nai breakie chong chini Google AdSense account no thangye address verification complete khenai ba Google AdSense pin no stoye breakie verification complete khenai aboma process lo no keno jo tosio je YouTuber khe to nei role chongchini address verification identity verification ro chongchini Google AdSense account no complete khya asike chongchini YouTube ho je income khemo abo payment no chongchini India ni bank account bachini bank account no chong la somaya ye khabon bo pandao chong address verification khonai bari khe chin bai samuna mose khabono angbono tini bo diwo no eri nai ke phani tawo chong asu kawbang salaya mani ke tawo chong direct khani nai leina tawano na laptop butunya thane naro nai tonde break ye address verification ke nai aboma process rono chongchini Google AdSense account no address verification khane ni bawe ba Google AdSense pin verification khane ni bawe tawo chong puila chini Google Chrome browser khosa mari nai naro mobile smartphone bai samung tang to me asingke naro Chrome browser khosari di ke tawo chong boro bodike Chrome browser khosari nai Chrome browser khosa pai ke chong mama khenai chongchini AdSense account khosa mari nai chini AdSense account no login ma khenai inke tawo ang boro aini Google AdSense account khosari nai keno phono ni Google AdSense account khosari di ke tawo boro ang click kheri nai click hepeke boro chung samanai sinai boro bungsa sauri direct kethanai kenai de boro naro nai nukna taw boro chung samanai sinai ke taw chung boro sa nai sin tongrana ke boro nai di boro bodike homepage khosa phainai boro naro nai nukna taw boro bodike phainai inke chung mama kenai puilawo chungchini Google AdSense pin by address verification kenani bauye bon naro sakao nai nukna bodike notification kya phainai your payments are on hold because you need to verify your address ye boro bodike phainai inke chung mama kenai bo jang lai biye bo keha nai de bo action button tong bo action here by ko tumo boro naro click ke marnai ke boro click heri de ke boro click hepe ke boro chung sama nai singphinai ke taw chung sa nai sin tongrana ke nai dinaro jang tolaw nai nukna bodike phaiklai de bodike taw chung jan tola phaiklaina ke boro naro nai nukna identity verification completed ke bo identity verification complete ong ha identity verification break ke nai naro abono siang ke naro video nai minai channel lo already ang video upload ke pai motong naro channel lo thangye check ke bo identity verification break ke yo abo nai minai inke tini ke chung address verification khenai ba pin verification khenai mon bo pandawo chung bo tolani nai di address verification hin tongo bo taw pho complete ni yako khabuni tola jang boro wa enter the pin email to your billing address hin tong ke boro 6 digit pin boro naro nai nukna boro chung thaidu ke je chung pin mai somo Google AdSense jingyo ke ha pin mai somo no ni jan jani post office so aboma pin no naro boro was tawe mari nai abono tawe chungbo submit mo click ke mari nai inketre tha ka naro bo jang sa ka bodi ke naro option nai mala ya singke bo nai di naro nai nukna boro action button bodi ke naro notification nai nu ya singke naro mama ke nai naro Google AdSense verification ke nai bo pando ba Google AdSense address pin verification ke nai bo pando bodi ke option mala ya ke jambo tolaw naro jambo bremo nai di jamsu ko wai boro nai di borok bangma tongo bo payments mo naro click heridi bo payments mo wa ha bodike click heridi click hepe ke boro option thainai bo verification check mo ke bo verification check mo click heridi ke verification check mo click hepe ke chungsa manai sinai ke taw chungsa nai sin tongrana ke nai di time pon ro nam phnu pai remo same to same abuma homepage boro chi khusa phainai inke chung boro wa chini boro 6 digit pin stoye chung boro submit mo click heri ke chini pin verification onai ke tawa anro ni biskango aini pin for verification khep no nai no address verification live proof no no khep nai ke tawa boro wo chung ma ke tu nai boro je 6 digit pin mai somo abuna boro story nai ke tawa boro story nai 747759 ke tawa boro wa aini address pin je mai soma abono story ha ke boro naro kahama ke boro naro nai chomi stodi boro wo chongbe tha tik naw ni naw bo address verification ke fu pin stomo boro naro wai tham chu se chance mai nai wai tham boro naro mistake kha singke ba boro naro wai tham stow kro ha singke naro ni address verification ongmai yang thanai ka bon bo panda boro be tha tik na ke naro nai chomye address verification pin stodi ke tawa boro stow pai re ha stow pe ke boro chontre ma ke nai bo submit mo click he marne ke bo submit mo click he re ha submit mo click hepe ke taw chung sama nai sinai ke nai di boro naro nai nukna address verification completed ye bai ko tha bo naro nai nukna no ni biskango bo nai di address verification completed hin bai ko ke bodi ke chung sraha nim sinyo chini Google AdSense account no chini address verification no complete khela mayo chung chini mobile smartphone bai ongba chini PC computer laptop je bai pho chung complete khela mayo khetre chung chini mobile smartphone bai le break ye Google AdSense account no ha ye address verification ke nai abuma process pa no no biskang video opno yeri nai ke abon bo panonaro channel bai krungla
playe channel bai krung playe naro nai playe tonde abung ke naro paha video update naro mai sonai ke tawa ambono back ke thanai ke bono weha back kherinai back kheye boro refresh wo click kheri di refresh button no weha ke boro refresh o click kheri asingke bo sakona ro nai nukna abuma kruin thanai tawo time for chinti action button bai ko tomo taw chomboro sisa nai singrana ke naidi boro naro nai nukna taw boro kuri khanta ke bo time pole boro action button bai ko tongo ke taw ke boro kuri khanta ke taw amnaro no verification check of click khepno nai ke verification check wo boro taw chung click he ha click hepe ke naidi boro ke neni complete on pa ha address verification for complete no ha identity verification for complete on pa ha ke anga sakio naro kama kem chimainak na ye break ye Google AdSense account wo chung chini address verification ke nai ba pin verification ke nai abu joto su process ro no ke tini ni video le bono bo video no naro chayo tumi asin ke like ke di ke channel bo subscribe ke koya ta asin ke subscribe ke ri di trebodi bis ka opho samuchuma video so naro no so khime nen bo pando ke chonchi ma laifina trebis kam video so tile chumbor no kathograna no videos no rai samon ching katho yan jara nai tumon bo pando no joto no khakchang